Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa ahsanul wasifin wa asdaqul qailin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين حبيب رب العالمين شفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب سدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فضيلة المعظمين matur kelenun da ajunan setiap para masyayikh, para alim, para ulama, para asatid, para sepo, para guru. Kecukenan matur kelenun da ajunan seteja para undangan, para bapak, ajunan para epu. Langkong-langkong da ajunan fadilatal mu'azzam, sepo guru kaula ajunan Kiai Haji Abdul Hannan Zarkasi, da ajunan abdina sangat amul jaaki fadilatal muhtaram ajunan simulja Kiai Haji Jufri Bukhari, da ajunan abdina juga sangat amul jaaki ajunan Bapak Haji Syahrawi, ajunan Bapak Haji Didit Agus Zakaria. Kecukenan tak ketinggalan imut Bapak Kepala Tisakak di tempat ajunan Bapak Haji Muhammad Karim, sareng ajunan seteja pamung tisana, seda ajunan seteja abdina juga amul jaaki Ketua Takmir Kak Dinto Masjid. Kecukenan beliau Ketua Jajaran Penitia Pelaksana acara memperingati lahir peperah Rabun Kuste Kanjeng Nabi Muhammad, ajunan Al-Ustad Hadiyatullah sareng seteja jajaran ipon, seda ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki. Hadirin hadirat, ajunan seteja para undangan, para bapak juga ajunan para epu, da ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki. Dalam giliran abdina nyampayakin sakatar hikmah dari acara maulid memperingati ngimutin nikmat agung Sayatoraki dak kaula ajunan Eki kadinto memperingati lahir peperah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sesareng jajaran penitia pelaksana
pakon ungkap sakater hikmana namung sebelum abtina nyampayaki hikmah ngireng kaula ajunan nambai poci nambai pangalem ngatore syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala atas tamdaan nikmat sehat seperingin tamdaan nikmat sempat setentona kaula ajunan kalaban sehat ben sempat ia terakida pada kadinto tempat menuin undangan jajaran penitia pelaksana untuk bersama-sama nampakin perak nampakin seneng nampakin bunga nampakin syukur kaula ajunan paringin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan paringin teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari kadintoh ngereng kaula ajunan kompak sampak maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin salawat asarta salam mantermuk tep langgeng ka atorada kaajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kong langkong salawat syamton imaus mantermuk tetia sampungan andi kaula ajunan senyampung dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saing kena pagi ia kiamat kaula ajunan tak namung ia ko umat tetapi kaula ajunan pagi ia kiamat pada ngaule syafaat pertolongan nah amin Allahumma kecukenan salawat salam mantermuka ilang juta dak sateja keluarga telima santri murid sahabat ben itros akin salawat salam dak sateja umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter acewin larangan rahmat Allah keselamatan dari ajunan Allah mantermuka rezeki akinda kaula ajunan sateja dan penyerep dak kana potoh sampai ke hari kiamat angka astan angka tananga amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja abtina pakon hadir sareng jajaran penitia pelaksana kasokanin sareng al ustad Hadiyatullah bersama jajaran pakon hadir dak kadinto halaman masjid untuk mangkin ajunan sakeca insyaallah ta'abid dalam ajlas akin sakater hikmah panapa maksud panapa tujuanna panapa parlon para ulama ahlus sunnah wal jamaah para bengasepo para guru kaula ajunan nyangkolen tradisi nyangkolen acara maulid dak kasantrena nyangkolen acara maulid dak kaula ajunan saja. Sepertama para rabu sesami mulja muhadditsil Hijaz muhadditsil Haramain As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dalam kitab karangan beliau ada buakinun umat Islam abadaki acara maulid kento keng nampakin perak nampakin bunga nampakin syukur dak ka Gusti Allah kaula ajunan paringin nikmat sesangat agung ia toren rahmat sesangat utama sete kandi sete kaole bi umat nabi ben rasul sekaada panapa kaintonun kaula ajunan paringin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan paringin teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad para rabu sesami mulja di antara keistimewaanna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad setekan bi para nabi dan para rasul sekaada di antara keistimewaanna umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad setekan bi umat nabi dan rasul sekaada panapa di antaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad uning ada bunang sebagian hadisnya nahnul akhiruna sabiqun engkau ria bentang umat keluar di budi ke alam dunia artena isamaren kauda ajunan kento tada umat pole non seyantos karo kare kiamat sepekal terjadi di alam dunia kento isamaren kauda ajunan kento ada nabi pole ada rasul pole
yakni Nabi anyar ben Rasul si anyar. Wa amma ipatorona Nabi Isa pagi akhir zaman kak disebeni Nabi anyar kak disa Nabi sebelum kuste kanjeng Nabi Muhammad ben keluaran Nabi Isa deki akhir zaman ngiben ros aki undang-undang kuste kanjeng Nabi Muhammad neros aki atorna Al-Quran beningi be Injil. Para Rabu sesami mulja dari kadin tonon kebun kuste kanjeng Nabi Muhammad engkau epa keluar di budi ke alam dunia. Apa di antara hikmah apa? Epa keluar di budi ke alam dunia. Kong langkong umat sekaper, Pak. Sampona masuk ke alam kubur, tonton cawacaan mate kaper. Sejelas non kapan depak ke alam berzah beni ipa masuk dek ke kebunan seterbes ke swarga tapi buang dek ke jurang seterbes ke apoi neraka. Panapa hikman ikan di umat kanjeng Nabi Muhammad semate kaper hikmana tak ipa abid idalim seksa kubur. Coba bayangkan umat Nabi Nuh setapar jaja dek ke Nabi Nuh mulain keluar ron dari jasad langsung ikulunyo di apoi neraka sampai mangken kita mare seksana terus ke hari kiamat sebekal terjadi. Dari kadin to umat kanjeng Nabi Muhammad non ipa keluar di budi ke alam dunia tom mak letak bid abid i dalam seksa kubur. Kaintomun semate kaper. Mun semate kento sesete kento nyangu iman keng nyangu tusa. Dalam keistimewaan da cepon. Ita buaki sareng raton ulama. Pasera beliau Al-Imam Ahmad ibn Hajar Al-Haytami. Epakwatebun beliau. Inna min khasaisi hadihil ummah. Ayyadkhulu kuburahum bidhunubihim. Wa yakhrujuna minha mumaqisin. Bistighfaril ahya'i lahum. Umat kanjeng Nabi Muhammad semangkat ke alam kubur nyangu iman keng aben nyangu tusa jiria deki masuk ke kubur ngibet tusa epa keluar deki dari alam kubur da alam mahsyar marin ijelas akin alam mahsyar epa keluar dari alam kubur ke alam mahsyar mumahhisin hale bersih kapi dari tusa. Dalam nami isapora tusan, jarang semangkat ke alam kubur yang utusah umat kanjeng Nabi Muhammad jiria, tapi dengan catatan, dengan syarat yang iman. Bistighfaril ahya'i lahum. Kalaban barokan nyuun pangaporan karabat taretan peletatang ke. Kalaban barokan nyuun pangaporan nak potosio di alam dunia. Namilanga idalim kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ibila bedereng kapatian nak potosiodi pakonce kalau paen reng sepodua seberangkat ke alam kubur. Karena panapa? Karena na orang kubur dengan syarat yang iman bisa bentoh bi kerabat taretan peletatang ke bisa tolongin bi nak potosiodi alam dunia. Coba kak disenun. Mitorot bubuduna Ahmad Malik. Orang mati malam apa? Seteh. Ibendem gelap pagi. Langsung deki malam acara tahlil. Berempa malam biasan muntahlilan daerah kak dito. Petong malam pada ben daerah bere. Ayu tanya aki, arapa to petoro seisangko laki bi para ulama. Arapa to petoro seisangko laki bi bekas sepo mak to petto mata dubelu tahlilan wa atau mata nem-nem. Ternyata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhis Sudur are ada buaki non pada sitong ulama syasman ulama jadi Al-Imam Taus ibn Kaisan pakwa jadi ada bunon pakwa ada bun Imam Taus ibn Kaisan innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'ata ayyam orang mater orang Arya deki ting dapat ke alam kubur
Yang bi dua malaikat sianya memungkar nakir. Tanya akin kalakon nak. Kalakuan pekus mulai dari pelik sampai mati. Kalakuan cubaan mulai dari pelik sampai mati. Sepekus kencerah, secuba penta tanggung jawab. Jadi orang sedepak kalam kopur cepon bu. Benih tanya kisah kalian pas mare. Tapi mayit sedepak kalam kopur. Iomak kalaban pertanyaan salama petong ngare petong malam bu. Namilana dari jiria terus aki tabun Imam Taus ibn Kaisan fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka beda panapa sahabat de Kanjeng Nabi Muhammad, santre-santren Kanjeng Nabi Muhammad, ibila kaseteun karabat taretan peletatangkeun arya ngasokanin kapi apareng sedekah salama petong are. Aru-aru taker bungkosen deur sebegi kareng siatah lil gen bungkosenna gen takera gen toratora lebih sameringan untuk apa? Untuk meringan pertanyaan nama yid seiumak kalaban pertanyaan ialam kopur kainto bararabu sesami mulki bila binon dabun ulama al amwat ila du'a ahwaju min al ahya'i ila ta'ami wasyarab. Orang-orang selesai itu dari bangga sepo kaula ajunan. Karabat taretan bela tatang ke para pujuk, para guru kaula ajunan sampun set. Kadinto sangat hajat, sangat butuh, ngantos ngambak ngarep rem kere makarabat taretan bela tatang ke lebih dari nak poton seodi alam tunya. Lebih butuh orang sesetek itu cepon non. Darem kere madu anak foto siodi alam tunya etempeng dari puton reng udi alam tunya dek kana se ben aing reng pamekasan orang tisadina nyare lako wa ka Malaysia aroh hake kade se sarena se sapereng aing segelas se pakanakin ka aba se pakanakin ka keluarga li anna ta'ama wasyarab min daruriyatil hayah. Karena saungkuna nase ben aing ria kaputo nereng udi alam tunya. Lajere pakon kengain kana foto seodi alam tunya. Reng kopur selada pak ka alam derza ka alam kopur lebih puto lebih hajat lebih parloh dak rem kere madu anak foto sadakan nak foto seodi alam tunya. Dari kadin to bararabu sesami mulya. Banyak orang abadaki acara pak pakun abadaki acara tahlil i dalem apa untuk ngimutin para bengasepo kaula ajunan panapa nun karena manabida pak toratora manabida pak remkerema sangat eka bunga sangat eka perak sangat eka seneng sareng bengasepo sebadanya alam kopur mancer pada eka taremah amin Allahumma. Nah, orang mukmin dengan syarat nyangu iman, makanya ngutusah. Keng mun nyangu tusah tenton mangkat ka kopur, idalim kabadaan ruwet posang beringsang sosa. Keng dengan barokan nyangu iman apa? Banyak jalan keluar dari karwatna, banyak cara keluar dari kasosanna. Apa? Bisa tolongin, bisa bentok, bi karabat taretan peletatan kesiodi dari alam dunia. Muntada ingat dari nak poton. Muntada bantuan dari alam dunia dengan syarat nyangu iman sementara orang gelak nyangu dosa bu pana pacaran bisa tolongin bisa bentuk bi orang-orang sesoleh selada pak alam kubur pasera reng soleh keintonon al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadih orang soleh keintonon orang sepekus lalakona ke Allah orang sepekus lalakona kakabulan Allah. Reng pekus keentonon bila ampun jelas aben tibi salamat ni alam kopur. Ari bisa nolongin tatangke sendi kasosaan, sendi kaposangan, sendi karuwatan. Kento istimewan. Dilebih kaula ajunan iamba kuste Kanjeng Nabi Muhammad ni alam akhirat manturmu ke kaula ajunan ia kwa ummatah ben manturmu ke kaula ajunan pada engau le syafaat pertolongan nah amin Allahumma on. Di antara hikmah orang abadaki acara maulid pasti beda pamausan salawat
Akati sampun imaus bersama. Ngireng para Rabu sesami mulja. Bada sitong riwayat Pak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adebu pakwa debu. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Wa inni la a'rifuhu al-an. Engkau lambak kita angkat sebagai Nabi dan Rasul. Engkau lambak kita badai negara Mekah kita lantik sebagai Nabi. Lebat engkau isitin sitong beto di negara Mekah. Jadi engkau kapan lebat isitin beto. Jadi beda suara dari beto. Dari suara si keluar dari beto. Beto kentonon ipa suara bi Gusti Allah. Ipa nyapa ka Kanjeng Nabi. Waktu kento Kanjeng Nabi kita lantik sebagai Nabi. Kita angkat sebagai Rasul. Keluar suara apa dari beto? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tiningka salamatan. Mantar ia torakinda keajunan nabdin Allah. Iko bibeto. Lajari inni la'arifuhul an. Terus sati yang ko ingat melolok kabeto jadi ya. Kabeto singolok salam. Padahal jere ngolok salam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kengko terus setia ingat melolok kabeto jadi ya. Apa arten dari tebu kentonon? Beto ngolok salam ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beto ngolok salawat mau salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tekolop taibi Kanjeng Nabi Muhammad. Ikenya ini mutin bi Kanjeng Nabi Muhammad. Panapapole umat panapapole dan kulaban panjenengan semau salawat da Kanjeng Nabi Muhammad tak kira ikolop pain bi Kanjeng Nabi Muhammad takun i mutin ikeng bi Kanjeng Nabi Muhammad. Beda pertanyaan. Beto Pak ningalen langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beto tapangki langsung ban Kanjeng Nabi Muhammad. Patot ikenal bi Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kula ban panjenengan tak jepok ke zamanah. Tak ningalen tak pamantapangki ban orengah ban Kanjeng Nabi Muhammad. Dari macaran salawat kaula ajunan. Saya kenal bi Kanjeng Nabi Muhammad. Para Rabu sesami mulja cek ko beter Pak. Tore-tore piarsa aki. Ngaleten kula ban panjenengan sajen cakang. Sajen semangat. Biasa. Locer lesan kento mau salawat. Debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Inna lillahi malakan. A'tahu Allahu sam'al ibadi kullihim. Fama min ahadin yusalli alayya. Illa ablaghaniha. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa disitong malaikat bu. Malaikat jirai sahabat isetin kopurna Kanjeng Nabi Muhammad. Le malaikat jirai ni benian ditempeng malaikat selain. Tajam pearsan. Apa? Tajam pangidinga. Ibun temur alam badareng abentasa karasaan. Pereng bi malaikat. Ibun lawan alam badareng abentasa karasaan. Pereng bi malaikat. Bunda jan alam bun baran alam. Badareng abenta benggrembengan sakarasaan pereng bi malaikat apa boleh suaran raja apa boleh bentan kaja setek pereng malaikat kentonon benih namung tajam piarsan tajam pangauninga area uning Pak malaikat kento kasma dan kulaban panjenengan ben asman abal dan kulaban panjenengan contoh ke Jufri kentoy kau ningin kay Jufri sareng asman aban bi malaikat kento. Untuk apa malaikat jiria? Untuk madepak salawat salama orang sediri jauh Pak. Orang semau salawat dari Madura. Ari bi malaikat pada apa? Sitong contoh. Ayo aperin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kento ngambil contoh Pak. Malaikat mator dak Kanjeng Nabi Muhammad umat ajunan Ahmad Malik anan laki entar sawi mau salawat ben salam dak ajunan ikau ningin bi Kanjeng Nabi Muhammad coba de umat anya Ahmad Malik anak laki entar sawi ni kenal sabab Malik irziken colon mau salawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tetapi sajan sering sajan sekut kau dah ajunan mau salawat
sajan ikenal bi kanjeng Nabi Muhammad, sajan ikau ningin bi kanjeng Nabi Muhammad. Dari kadin to ulama, dari kain to hadis ulama abri ka foto sunnun. As-salatu wassalamu ala Rasulillahi thamanus syafa'ah. Tining orang mau salawat ban salam deka kuste kanjeng Nabi Muhammad, salawat ban salam saya baca jeriah arya bekal tetia kabelin syafaat sepekal ekau lia pagi bi orang se mau salawat jeriah hari kiamat. Ladabun ulama faman adda hadza thaman fi hadza al-yawm yurja ayyahruzul muthammana yaumal qiyamah. Sapa-sapa orang se mau salawat di alam dunia, sapa-sapa orang sela mari majar kabelin syafaat ka Gusti Allah. Apa kabelin syafaat? Mau salawat dak kanjeng Nabi Muhammad, orang se mau salawat diriah raja Arban dekal ngaul lia syafaat pertolongna kanjeng Nabi Muhammad pagi hari kiamat mantur tepada kaula ajunan satu aja amin Allahumma. Nakarua mau salawat sampai manjeng karonon karo keng nampak ka Gusti Allah, mesna ka Gusti Allah, ngubengenna ka Gusti Allah. Apa saya tempa, apa saya pesana, apa saya bengenna, ngubengenna syafaat kanjeng Nabi Muhammad pagi hari kiamat. Pasir orang syampon majar dak kakabelin syafaat, mau salawat di alam dunia, apa boleh istiqamah siang hari siang malam. Lebih orang si ahli mau dalail. Ari jelas deki pak bekal ngaul liah syafaat pertolong na kanjeng Nabi Muhammad hari kiamat. Ayo intar ka hari kiamat. Para rabu sesami mulja. Bada apa deki orang kento saat keluar dari kubur non. Kaulah ajunan kento odi alam dunia. Maren odi alam dunia orang-orang sesete kento badai ka imam angken badai alam barzah. Kadim alam barzah kento Pak Bu al hajis bainad dunya wal akhirah. Alam perbatasan yang antara alam dunia dan alam akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ikadis alam barzah para rabu sesami mulja orang kento non kelenon sesalamat pamasok dek kebunan seterbes ka swarga secalaka orang gila ibuang dek ke jurang seterbes ka apoi neraka. Lepan apa maki penyeper ka barzah ngantos nak poton sebedanya alam dunya. Tetijak nang tenang kaulah ajunan udi alam dunya iantos karabat taretan dengan sepo i alam kubur. Siap agi iman ben Islamah, siap agi amal bagus. Kari kilir na kaulah ajunan sebarang kada kudu malam ke alam kubur mancer barang kada isangu na koncin swarga amin Allahumma. Nah deki orang kento dari alam kubur epa keluar ke alam mahsyar bu. Kaima alam mahsyar kento, alam mahsyar kento tempat alam kumpul na makhluk Allah. Dari para nabi, para rasul, para malaikat, jin dan manusia. Epa keluar dari kubur ke alam mahsyar kento. Panapa parlon maki penyeper ke alam mahsyar? Para rabu sesami mulja. Orang kento satu aja kapitan kuleban pancinangan. Kene penyeper ke alam mahsyar. Karena paling sakoni beda telok kaparluan. Nomor sitong kaula ajunan. I alam mahsyar kento ibito nga amalah. Kemabanya amal bagus ben amal cubaan saya kesangu dari alam dunia. Nomor 2 kaulah ajunan mari ibitong amala etem benga amala. Kemabera amal bagus ben amal cubaan. Nomor 3 kaulah ajunan ibri nebukun amal. Mun banyaan amal bagus, mun beraan ke amal bagus etem bengan. Maka kaulah ajunan bisa nerima bukun amal kalaban tanang sekangan. I waktu kaulah ajunan bisa nerima bukun amal kalaban tanang sekangan, maka ialam mahsyar kento dan kulaban pancinangan isaba ibaban ong naung setada ong naung yari ka dinto angin ong naung ngakusti Allah. Manabi orang kento non panggil dekap bitong na amal ternyata banyak cubaan etempeng bagus. Etempeng amala beraan kacubaan etempeng bagus. Tinggi bagi bukun amala tanang sekangan tak bisa senerema tapi terima kalaban tanang sekacer maka orang kento deki isabe tempat sesangat bula benih neraka kento non di luarna
Bekal isabai tempat sesangat bulla, isabai tempat sesangat panas, isabai tempat sesangat selak. Nah yuk muntro uningah gemper na Kanjeng Nabi Muhammad orang kento i waktu keluar dari kubur non. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Pak Bu, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan oratan hurla. Orang redeki pak keluar dari kubur nyak benyan lake ben bini keluar hufatan haleta sandalan. Apa mak nyebut sandal? Karena mun tepak kareng calaka Pak Bu, isabah i tempat sesangat bulla. Ari di luar neraka kinan non. Ari tempat alam mahsyar. Terus orang jere koncannya benyan lake ben bini keluar dari kubur jere hufatan uratan hal idilim kabadaan abeng kang julos lake ben bini. Lajeng lamireng dari tebun Kanjeng Nabi Muhammad je orang kentonya benyan keluar abeng kang julos lake ben bini. Sebagian rajin Kanjeng Nabi Muhammad mator dek Kanjeng Gusti Rasul. Mun orang lake bedreng bini nya benyan keluar abeng kang dari alam kubur. Darem nareng lake seicilinga kamaloon Nabi reng bini. Darem nareng bini seicilinga kamaloon Nabi reng lake. Panapa jawab Kanjeng Nabi Muhammad Pak Bu? Al-amru asyaddu min dzalik. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Keberadaan ni waktu jiria lakridula tang rajih. Keberadaan ijiria la royot lah. Panapa non wa burrizatil jahimu lil ghawin. Idi ereng na mahsyar kento ampon le panyantur, ampon le papara, neraka jahanam la anganga Pak. Neraka jahanam la adarak, neraka jahanam la padang dak ka orang-orang sebede panas ke ento non. Jadi waktu keluar dari kubur, dari keberadaan pakebu, dari keberadaan geriduh. Ada orang laki imut karajin, ada reng bini imut karakan, ada reng sepo ingat kaanan, ada anak ingat kareng sepon, ada guru ingat ke santren, ada santren ingat ke gurun. Panapa? Saya pikir nasib abe Pak Bu. Lancan orang sebedai panas ke intonon, salah tempat bulla, paski selan ke intonon. Sitong sokok ento tompang 1000 lebih Pak. Sitong sokok ento tompang 1000 lebih. Dabun ulama nang sebagian kitab Pak Bu tengalen. Orang sebedai selan jeria kornu mo tempat saka into ontong raja cepon Pak. Pecere orang kento kornu mo tempat saka into. Kento no. Nemu tempat seditengan ontong raja orang kan. Derin sela. Nah para rabu sesami mulja di baba bulla keberadaan selak benih lecet tapi pangkompang di atas panas Pak. Dalam panas are patoron bi Gusti Allah Bu. Qadra shibrin minar ruus sacengkang dari cetak ke orang sebede selad ke intonon. Are semak sacengkang. Paski tambah kapanasna dari panas sebedenya alam dunia panas 10 tahun ni alam dunia ipasitong ihare ke intonon. Lah sebedai panas sekento cepon Bu. Beni karo inger kalaban lolong alesana. Beni namung inger kalaban tuwada colon. Beni namung inger kalaban tangis. Tapi inger kalaban munyin cetak Pak. Orang sebedai panas sekento, sebedai selan kento, inger kalaban munyin cetak. Cetak orang kento amunyi cepon non. Dalam memunyin akolotok ngalkal Pak. Pada ban aing seyantel i alam dunia aku lotok panapan sengalkal tega cair Pak tega ngalkal derin panas kainto Pak Bu orang sebedai panas kainto pakuwa lolong ya Rabbi arihni walau ilan nar ya Allah ngireng abdina keng tampan bulla tampan selak tampan panas tore abdina tak apa-apa korban nyingga dari kak dito tempat tak apa-apa abdina make ibu ngaka dilim neraka ya Allah are o candreng mamung Bu o candreng posang isong kunuraka tak saraan pole derin biring sang derin posang sebeda inaw nga darem macepon Bu perak
bunga seneng wa uzlifatil jannatu lil muttaqin swargan le papadeng Pak Bu karo ngantos panggilan saya masuk ke swargan para rabu sesami mulja sebeda ibaban ung naung kento lake ben bini terak saleran ke ponon tong si tonga orang kento saleran lebih terak etem deng dari areh sebeda alam dunya selake tenggenteng sebini sesalamat sebaban ong naong kento lebih ratin etempeng dari bidadari sayamda aki dalam swarga mancar tepada kaula ajunan seteja angkat tananga amin Allahumma para rabu sesami mulja berempat caipon non caipon ulama saya kerdeng saya panggeng saya torot orang kento i tempat panas kento seket ibu tahun para rabu sesami mulja seket ibu tahun Pak bagian orang kafir sebelum masuk ke neraka bagian orang munafik orang-orang seraja tusah para rabu sesami mulja la sebedai panas sekento teretan alolong Pak ke Nabi Adam darem malolong ke Nabi Adam abdina nak poton ajunan itu roda abdina ingki teh tolongan najan kula ka into ingki Nabi Adam panapa jawaban Nabi Adam Pak al yauma nafsi nafsi lastu laha mon are satia tang nak poto deng sebang engkau tak tanggung jawab lalaka ke minta tolong ka Nabi Nuh jing intar ka Nabi Nuh jawab Nabi Nuh lastu laha engkau tak tanggung jawab al yauma nafsi nafsi iare setia bang sebang tabun Nabi Nuh eton tung kana bisi tongena eton tung kana bisi tongena setejan para nabi ban para rasul ada tanggung jawab non yare ka into berempa banyak nabi ban rasul setoman yutus ke alam dunya mitorot riwayat dari santren Kanjeng Nabi Muhammad si Asman Abu Dzar Al-Ghifari banyak nabi setoman yutus ke alam dunya satos pak lekor ibu nabi ban rasul Pak kainto satu aja ada tanggung jawab. Akhirnya Nabi Isa tinggal pentain tolong pada ben nabi-nabi selain. Lastulaha engkau tak tanggung jawab. Debun Nabi Isa nafsi-nafsi bang sebang mun ari setia. Cuma engkau ya abria jalan keluar ku Pak Bu. Apa jalan keluar dari Nabi Isa? Mayusare Nabi akhir zaman. Asman Ahmad mun kitab-kitab seka ada. Asman Muhammad di dalam kitab Al-Quran Asman Mahmud etas langi jiriya karo Nabi sebengal mator ka Gusti Allah jiriya karo Nabi sebisa iya idinin iare setia untuk tor mator ka ajunan Allah kento isare Kanjeng Nabi Muhammad cepon non spasera senyare Nabi ben Rasul Pak benih namung orang biasa Pak benih namung orang sebedai panas Nabi ban Rasul sebedai inaung karo nyari ka Kanjeng Nabi apa parlon Nabi ban Rasul maki puto ka Kanjeng Nabi Muhammad jareng aben caucan Nabi ban Rasul la orang selamat dari neraka orang ahli swarga swargan atau top labeng Pak Bu tak kira buka mun tak jelai mulain Kanjeng Nabi Muhammad nilana koncon hadis kele depak mangken ampunan non nahnul akhirun engkau apa keluar di budi ke alam dunia bentang umat as-sabiqun keng engkau deki bekal apa masuk ke ada ke swarga bentang umat mancer tepada kaula ajunan seteja amin Allahumma isare Kanjeng Nabi Muhammad bi para nabi ban para rasul teretan pangki ka immah i alam mahsyar kento Kanjeng Nabi Muhammad pangkingat tegbu koncon tete sambi mular Bu panapa saya mularen tate ke kaureng sebedai panas Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya mator sebagian nabi Bu ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak mator ingki ajunan ka Gusti Allah te tolongan orang sekertenge panas sekarang ingki Muhammad tada bisa mator mun beni ajunan panapa jawab Kanjeng Nabi Muhammad gelak Nabi ban Rasul jawab lastulaha engkau tak tanggung jawab al yauma nafsi nafsi iare setia bang sebang ari jawab para nabi ban para rasul saragam kapti kata penikah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad pakuah
analaha iyang kok setanggung jawab iyang kok sematur ka Gusti Allah. Akhirnya Pak Bu Kanjeng Nabi asojud ca epon iya reka into dek ka Gusti Allah nyuun pertolongan. Parapan asojud bade debu langsung dari ajunan Allah. Ya Habibi Muhammad, etang kakase tanggur leburan Muhammad, irfa ra'sak ngangka kake dek kaseran, isfa tu syafa kake setia tang kakase Muhammad oleh pertolongan ben kake oleh bisa nolongin kase lain. Saltu toh apa seepen tak kake bingko kake ibriinna Muhammad. Panapa jawab Kanjeng Nabi Muhammad tinggal bade panabaran ketika intonon Rabbi ajil hisabahum. Ya Allah, karwa kuste orang sebedai naunga sebedai panas tore tuli hisab tuli bitong amalah tuli tempeng amalah tuli paringin bukun amal ceki tahan iluar ya Allah sebedai naunga karo kapuru seka swarga sebedai panas karo ceki seksa iluar la tuli pamasok ka dalam nurakan mun ekasokanin calaka di ajunan akhirnya fayud'a bihim pasera saya panggil ka ada ka hisab pasera saya panggil ka ada ka tempeng na amal pasera si baringin bukun amal ka ada umat Kanjeng Nabi Muhammad Pak saya hisab ka ada saya tempeng ka ada saya paringin bukun amal ka ada latin lamare hisab kapti dari umat Kanjeng Nabi Muhammad pas bade panggilan non keding bi orang samahsyar ka ento Pak pakwa munyin panggilan pakwa munyin siaran aina Muhammadun wa ummatuh dimna kuste Kanjeng Nabi Muhammad ban ummatuh ajunan Kanjeng Nabi Muhammad dan umat ajunan ampun kai tinggi reng saling kia ke dalam swarga. Alhamdulillah. Nabi Adam kita panggil makelah ngadaan ke alam dunia. Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Rasul selain ada panggil ada itikanin bi Gusti Allah. Panggilan pertama dimma Muhammad ban ummatah ngereng ajunan cepon Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad ban ummatah ajunan saling kia ka swarga faaqumu maka cekeng kok dari tangkor sederi nor alam mahsyar jeria cekeng kok dari tang mimbar dari nor alam mahsyar jeria cekeda emak Kanjeng Nabi Muhammad engkau berangkat waktu jeria ka swarga wa tabi'atni ummati agrejek repuan norok unte tang umat etang budi alhamdulillah alhamdulillah umat darem masih norok bunten Kanjeng Nabi Muhammad waktu beliau panggil ke entonon gurran muhajjalina min atharil wudu umat senorok Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam swarga ke entonon takor sokor umat makilah umat cibi umat sederem macepon tera saleran tera pearsan kopengah tera astan tanangah tera paten sokon oleh dimma tera jeria min atharil wudu lamba anggota tubuh setera jeria i dalam sehari semalam ia sain kalaban aing wudu ma'udu orang jeria orang jeri istiqomah bejeng selemawak toh kainto para rabu sesami mulja jadi muntero kaula ajunan kento jak maturan nuro Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam swarga waktu beliau panggil muntero masuk ke rombong na Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam swarga waktu beliau panggil kalaban umat kaula ajunan tak kenging inteng dek ka pejeng selema waktu kaula ajunan tak kenging atingkelan pejeng selema waktu untong ongku orang seistiqomah pejeng apa alam dunya calaka ongku orang seenteng ka pejeng selema waktu alam dunya tore cebun Kanjeng Nabi Muhammad non kullu ummati yadkhuluna al-jannah satujon tang umat redeki bakal masuk akabdi ka swarga amin Allahumma kento Kanjeng Nabi Muhammad tak dan badan adabu beliau Pak muntaking bade sinyal dari ajunan Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha
Kanjeng Nabi Muhammad kento tak kira ada bunon kecuali pada etin dari ajunan Allah. Dalam madhabun kanjeng Nabi Muhammad kela satu jantang umat repekal masuk akabdi ke swarga illa man aba, kecuali tang umat setak ndak, kecuali tang umat setak gelem, kecuali tang umat setak suka iki ke swarga. Areta cengak sahabat non tak kerjat sahabat i waktu ada bu kanjeng Nabi tang umat remasuk akabdi ke swarga deki, kecuali tang umat setak gelem, kecuali tang umat setak ndak, kecuali tang umat setak suka nur asengko ke swarga. Matur sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, pasera Rasul dari umat ajunan setak gelem, setak ndak, setak suka iki masuk ke swarga. Magi pada umat sekata paneka umat sedak remah ciri-cirin saya pada kento Rasul. Ijawab di kanjeng Nabi Muhammad. Tori jawab kento afal lagi non. Jangan namun baca kau orang lain. Tapi jawab kanjeng Nabi baca katan kulaban panci dengan tibi maret. Panapa kaulah ajunan kento umat senda ikiba masuk ke swarga. Marin tergantung jabu kento. Panapa kaulah ajunan umat segelem atau setak gelem ikiba masuk ke swarga. Jawab kanjeng Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa-sapa tang umat i waktu ki odi nyalam dunya neros aki karen umurah ngantos sudah tengah paten cakang arok torok tang perintah mampu aja wintang larangan berarti umat jeriah segelem nur asengko deki ke dalam swarga sesuka nur asengko deki ke swarga. Wa man asani faqad aba. Sabalik ketaretan. Dabun kanjeng Nabi Muhammad tang umat i waktu di alam dunya malah mulai muda sampai mate tak tole katang perintah. Arompak katang larangan sampai tak sempat atobat. Bi-lebih tang umat sematen tak nyangu koncin swarga faqad aba. Jadi yang tanda cibi ikiba masuk ke swarga montang karab tero ikiba masuk ke swarga. Dabun Allah Subhanahu wa taala i waktu toron walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Arti singkat dari ayat kentonon apa? Pangkat sampian Muhammad saya parengaki alam dunia dan pangkat saya yang bagi alam akhirat lebih utama pangkat saya yang bagi alam akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jabun malaikat Jibril mada pak debu kento sampian Muhammad pagi akhirat etoro agin kasokana elomber kasokana etoro agin kendaan pas asompa kanjeng Nabi Muhammad bu idzan la arda wa inna wahidan min ummati finnar. Munda iya Jibril dan kula tak renna ke Allah mun umat kaula siton badai neraka pakune penta ka Gusti Allah soro pak keluar. Amin Allahumma. Namun kadinto umat kanjeng Nabi Muhammad ibang labang apate selolos nyango koncin swarga. Umat kanjeng Nabi Muhammad ibang labang apate selolos nyango iman. Mun setak nyango iman wa kanjeng Nabi Muhammad angkat tangan tak kira bisa tolongin panapa boleh selain nah sebisa nolongin. Nah dari kadinto bararabu sesami mulya dari muljan swarga seisiap akidah ke bulan Allah sekus bagus dari istimewaan swarga sayamba akidah keajunan Pak Bu ro'oma swarga kento debun kanjeng Nabi ngala ro'oma dan kula ngala ro'oma rihul jannati yujadu min masyirati alfi am. Ro'oma swarga riareng debun kanjeng Nabi Muhammad ekeding dari jarak perjalanan 1000 tahun sedep akas swarga ki korang 1000 tahun jadi baun lah nyerebet Bu dari ro'oma swarga jaran ki korang dupo dan korang 1000 tahun sedepa daun lah depa kau reng girianon dari ro'oma swarga keng piar saaki teretan wallahi kanjeng Nabi asompanon demi Allah engkau asompa la yajidu rihaha aqun tak ngiding kabaun swarga apa boleh saya masuk siapa orang selangka kareng tuaduan
orang sebengal kareng tua duaan, orang senyaken kareng tua duaan, orang sematodus kareng tua duaan, orang semasosa kareng tua duaan. Baik reng tua dua jere ki odi yang alam tunya, di lebih reng tua dua jere lam angkat ke alam kubur. Pertanyaan nah, mun lama benembu la tada yang alam tunya, la bade yang alam kubur, langka de mana foto jeri dari alam tunya. Pak Bu, inna a'malakum tu'radu ala amwatikum. Tengkala kon nak foto siodi yang alam tunya ke ento, ipapadeng kam mambu sebade yang alam kubur. Fayusarrun mun kaula ajunan kento bagus lalakona ka Allah, bagus lalakona ka kabulan Allah. Mak aja bu aja para pujuk para guru are bunga perak seneng kabdi alam kubur, tapi sabali ke Pak Bu wayusaun mun tengkala kon nak foto jiri taat oleh ka perintahan Allah, arompak larangan Allah, maka ruwat sosa, posang, beringsang, todus, coni, kabel tatang kebenga sepo sebenarnya alam kubur. Kenta termasuk dari jumlah langka. Lamun labe langka kareng tua dua, pasti non tening Arab nak poton pak, pakun nak poton lebih bucok etempeng dari orang sepon selangka kareng sepon tibi. Arya. Kengain nak potuse masuk ke swarga, baun swarga haram masuk kaya longa sapa, kaya longa orang selangka kareng tua dua. Nomor dua, qati'ur rahim. Seta oleh masuk ke swarga, haram baun swarga masuk kaya longa. Apa boleh saya masuk ke swarga? Orang soker bentare tanah, orang sedih ben balen, orang amuso bentatangken. Jerok toro aki tore-taretan, jeros terus aki kelakuan kento pak. Qat'ur rahim minal kabair, orang bege belah sedih bentare tanah, tak korban balen, amuso bentatangken. Tu saraja jere beni tu sakene non. Dabun kanjeng Nabi Muhammad, man hajara akhahu fauqa thalath famata dakhalan nar. Sapa-sapa orang soker bentare tanah, sedih ben belen, amuso ben tatangken, lah lebih telaware kita akor, lebih telaware kita damai, taperpek kala ben aja lah, dalam keadaan soker bentare tanah, soker ben belen, amuso ben tatangken, tinggal pak alam kubur nun. Orang semate soker, orang semate sedih, orang semate amuso bentatangkan, benih pamasuk ke kebunan seterbes ke swarga, tapi orang gila ibu yang ada ke jurang seterbes ke apoy neraka. Alhamdulillah, kalaban kageteina jajaran penitia pelaksana, kalaban kageteina al ustad Hadiyatullah bersama jajaran epon. Kaula ajunan paringin teka hajat nyampung bala kalaban bala seki odi paringin teka hajat nyampung bala kalaban bala sampun wafat ngirimin Fatihah ngirimin kencirna tahlil ben sama jamaah mantur pada kata rema amin Allahumma. Nah mungkin pertanyaan nanon kaintos yang uning jen kula ben panjenengan Pak. Panjenengan tauning ka Malik. Apa Malik ria orang enda iki ba masuk ke swarga? Apa Malik ria orang tanda iki ba masuk ke swarga bi kanjeng Nabi Muhammad. Sabani kejukan jen kula tauning Pak ka panjenengan. Pada paajunan kento orang senda iki ba masuk ke swarga. Pada paajunan kento orang setak gelem iki ba masuk ke swarga. Seuning jen kula ban panjenengan bang sebeng. Darem mah malam mangken mulai dari are-are minggu-minggu bulan-bulan tahun sampun tapongkor mun kaula ajunan kento geteh arok torok ka perintahan kanjeng Nabi Muhammad nampu acawin larangan Gusti kanjeng Nabi Muhammad berarti kaula ajunan malam mangken kento umat kanjeng Nabi sepekal nur abunte ka dalam swarga waktu beliau pagi panggil ka dalam swarga alhamdulillah keng manabi baaba dari are-are sampon tapongkor, minggu-minggu sampon lebat, bulan tahun sampon elebetin bi kaula ajunan. Kaula ajunan taat oleh ka perintahan Allah, arompak kalarangan Allah,
lebih ngalakonin 4 perkara Pak. Sitong tak usah kalau kau kapti sempak. Tong inteng kapajang selama waktu. 2 nyabu apa boleh ngidar bu sabu. 3 nyaken umat Islam, nyaken para sanna, nyaken betena, nyaken diandin, aganggu diandin sakone atau babenya muntah halal je jambu non. Nomor 4 langka kareng tua 2 mun la sitong dari 4 ria erok toro aki bi aba apa nakal kapejeng apa nyabu apa boleh ngidar bu sabu apa nyakein umat Islam apa langka kareng tua 2 malarat Pak waktu masuk ke bengla apate seesangu nak kuncin swarga arapa polan masuk ke bengla apate nyangukur pintu saraja dari kadin toh mun kaula ajunan punten kiai dan kula ajeng pejeng punten kiai dan kula tak nyabu punten kiai dan kula tak nyaken umat Islam punten kiai dan kula tak langka kareng tua 2 ya Allah maka orang jadi raja Arban paling sakone waktu ada pak dek gelaup terakhir deki dekal isang undak koncin swarga mate nyangu kalimah la ilaha illallah amin Allahumma amin ngereng non acara nyaca mamalik ento totop kalaban kalimah tauhid la ilaha illallah ngarep ka Gusti Allah waktu kaula ajunan notop odi notop anafas ben anyabah mancer kaula ajunan etotobah kalaban maus kalimah tauhid lesan terbes ka ate lamun la rezeki saka intonon ngocak tibi atau beikat togbi keluarga sia dampingin mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sapa-sapa tang umat dibudin ocan ngocak la ilaha illallah makanya parakan neraka aibuan tahun jadi deki bekal ibetah dari apoi neraka isab ke dalam swarga apa sebelum cek nyaban ki sempat ngocak kalimah la ilaha illallah nyireng kompak sampak sebedaya ada ben ibudi lake ben bini ayo la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah lancang umur tada gunana lamun tak bagus lakona balik raja perkarana tambah abid inorakana la ilaha illallah la ilaha illallah bila roh ikrungena padang sada jatuh sana kastah pon tada gunana karena padang norakana Allah la ilaha illallah orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar esen muana karena padang soargana la illallah la ilaha la ilaha illallah
Orang seraja tu sana kento mun tak tobat, kento mun tak tobat eteng-enteng ngaki sampai teperpak kalaban aja lah. Mun atobat para jain tusan asalkan apa pakasta ajen cita beli na pole nyon sapora ka Gusti Allah. Pangaporan Allah rajaan bentu sakaula ajunan. Mentu sakaula ajunan kita je sengeng bentu depak kepirun langit. Pangaporan Allah lebih raja tempeng diri kak dito. Kento orang seenteng ketusan erot torot epok tompok sampai teperpak kalaban aja lah. Kento sesangat laloja. Dari macam pun orang seraja tu sana waktu icabutnya benar. Kongang alacot imana maka langkeng enorakana la ha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Kalaban barakan acara maulid mantermu ke kaula ajunan tak namung ialam dunya sianya ma umat kanjeng Nabi Muhammad tetapi pagi ialam akhirat mantermu ke kaula ajunan iak wa umat ban pada engau le syafaat pertolongan amin Allahumma. Barakan acara maulid malam mangken mantur muka ngaterakin umur kaula ajunan depak dek katahun pole amin Allahumma. Kalaban barakan acara maulid kaula ajunan sepekus sajan atamba pekus kaula ajunan secuba mungku Allah awba tetireng pekus siapa ni kecuka mantur muka potra potri anak poto kaula ajunan mulai nak poto sebeda sampai ke nak poto ke hari kiamat itu yakin nak poto sesalih salihah amin Allahumma. Salalopot korang lebih nah nyuun sapora sebanyak akhir pamator. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadza wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.